uključen i molim vas samo potvrdu da li je ovoga svima vidljiva prezentacija. Ja vidim. Vidite svi. Super. Evo, dobar dan svima. Danas ćemo, znači, kolegica Dora i ja ukratko objasniti na koji način možete koristiti društvene mreže u svom poslovanju. Znači, kao što sam već predstavili, mi smo content marketing menadžerice u Orioliju. Obje imamo preko 7 godina iskustva u kreiranju sadržaja za web stranice, za društvene mreže, za newslettere. Radile smo na izradi e-bookova, webinara i drugih materijala koji pomažu u povećanju vidljivosti brenda, povezivanju s publikom i naposljetku, znači, te veće prodaje ili ti konverzije. Za ovo predavanje smo se odlučile fokusirati prvenstveno na Facebook i na Instagram kao trenutno najpopularnije društvene mreže koje koriste milijuni ljudi diljem svijeta, ali i širom Hrvatske, i smatramo da će vam te dvije mreže možda biti i najzanimljivije što se tiče samog nekog predstavljanja i osnovnih informacija. Dakle, što se tiče sadržaja, ovako smo zamislili cijeli koncept ove edukacije. Istaknut ćemo zašto je važno koristiti društvene mreže, kako rade Facebook i Instagram, odnosno pokazat ćemo vam neke njihove osnovne značajke vezane uz objavljivanje i zakazivanje sadržaja i analizu istoga. Nabrajat ćemo besplatne značajke koje možete koristiti da bi vaše objave dosegle veći broj ljudi, ali i alate koji vam znatno mogu olakšati i ubrzati cijeli proces objavljivanja i kreiranja sadržaja. Na samom kraju ćemo spomenuti kako funkcionira i oglašavanje putem društvenih mreža i nabrati još neke načine online promocija koje nisu striktno vezani uz društvene mreže, tiču se više uz email. Pa da ne dužimo, idemo maksimalno iskoristiti vrijeme koje je pred nama i naučiti nešto novo ili ponoviti ako netko od vas već koristi Facebook, Instagram ili neku društvenu mrežu, pa smo zapravo ovu edukaciju htjeli započeti sa pitanjem i vidjeti tko od vas već koristi Facebook i Instagram u poslovne svrhe. Slobodno nam pišite u chatu da ne uključivamo mikrofon svi odjedanput, pa čisto da vidimo odgovore. I zanima nas jako, jel koristite poslovne profile i stranice ili objavljujete isključivo na svojim privatnim profilima? Pa evo, može nekoliko komentara da vidimo čisto kako stojimo sa društvenim mrežama. Nena kaže koristim. Hvala, Nena. Drugi puta. Super, super. Poslovne stranice i na privatni profil, to je odlično, jako dobro i pohvalno. Je li ima još koji primjer možda tko od vas želi podijeliti svoje iskustvo? Facebook mi je privatno ime, ali ne objavljam privatne informacije. Biznis profil za putničku agenciju. Instagram je isključio poslovni. Oj. Super. Slatke muke sa društvenim mrežama, jel? Pozdrav svima, koristim za sad privatno samo. Super. To nam je bilo jako važno vidjeti sad na početku. Kasnije ćemo objasniti u čemu je razlika i zašto je puno bolje i profesionalnije imati otvorene poslovne profile, odnosno stranicu ako govorimo o Facebooku, koje su prednosti i zašto možete puno više postići i puno bolje rezultate ostvariti sa poslovnim stranicama i profilima. Znači, zašto uopće koristiti Facebook i Instagram? Zašto je i važno biti prisutan online? Činjenica je da danas gosti najčešće traže informacije preko interneta. Mislim, počnite sami od sebe. Kad god trebate inspiraciju u vezi posla ili odgovor na neku nedoumicu koju imate u vezi vođenja poslovanja ili društvene mreže i Google su vam vjerojatno prve dvije postaje na kojima ćete potražiti odgovor. A tako je isto i sa vašim gostima. Društvene mreže su im prvi izvor inspiracije. Ako vas nema online, teško da će vas i pronaći. Prisustvo na Facebooku i Instagramu, znači donosi vam veću vidljivost, samim time više upita i na kraju više gostiju na vašim turama. Zamislite njih kao neku digitalnu pozornicu na kojoj ste vi glavni lik, ali koja uopće ne mora biti niti komplicirana za izradu, niti komplicirana za održavanje. I jednostavno stvarno sve može biti veoma ugodno za korištenje i na obostrano zadovoljstvo što se tiče i vas i vaših gostiju.
Što se tiče recimo nekakvih konkretnih brojki, čisto da spomenemo, Facebook u Hrvatskoj trenutno koristi oko 2,5 milijuna korisnika i to ga čini najpopularnijom društvenom mrežom u zemlji, a Instagram je u siječnju 2025. imao više od 1,5 milijuna korisnika u Hrvatskoj, a najveća dobna skupina su mu osobe u dobi od 25 do 34 godine. Na Facebooku je, kao što vrlo vjerojatno i znamo, ta dobna skupina malo proširena i ide sve do 65+. To ćemo isto vidjeti zašto su nam te informacije jako bitne kasnije. Sad, kako rade znači Facebook i Instagram? Dok se vratimo nekad malo u prošlost, nekada su znači gosti šetali rivom, gledali plakate ili u hotelima i apartmanima pitali za preporuku što vidjeti ili što doživjeti u mjestu koje su posjetili. A danas oni jednostavno uzmu mobitel, laptop, otvore Facebook ili Instagram ili neku drugu društvenu mrežu i traže jednostavno Split, Dubrovnik, Gorski kotar, šta god da napišu, znaju da će im se nešto u vezi toga pojaviti na njihovom feedu. I sad Facebook i Instagram vi možete zamisliti kao neke moderne štandove gdje vi goste ne morate loviti, nego vas oni pronađu sami. Da bi to postigli, dovoljne su vam dobra fotografija i kratka priča. Kratka i jednostavna i autentična. Jer ako bude autentičan, vi ćete im se svidjeti, kliknut će sviđa mi se na vašu objavu, na vašu stranicu, poslat će vam poruku, zainteresirat će se za više detalja ili će podijeliti tu vašu objavu sa nekim ko bi mogao biti zainteresiran za vašu turu. Da idemo i na neke konkretne primjere. Za ovu edukaciju odlučili smo iskoristiti profil od vaše kolegice Jelene Holenko, poznati kao Links and Fox, za koju ste vrlo vjerojatno i čuli. Ona vodi jako zanimljive ture po Gorskom kotaru i stvarno je svoje društvene mreže dovela skoro do samog savršenstva i mislim da ćete na njihovom primjeru možda najlakše i najjednostavnije shvatiti koji su to prednosti korištenja i kako vi možete raditi na isti način. Evo, znači zamislite da vi vodite izlet u Gorski kotar ili ste po Splitu, Dubrovniku, svejedno Šibeniku i kao i vaša recimo kolegica Jelena Holenko iz Links and Foxa. I vi sad objavite fotografiju vaše grupe ispred slapova na Instagramu i stavite kratki ili jednostavni opis. To može doslovno biti, danas nas je sunce počastilo dok smo istraživali čuda prirode, čisto da bude opisno. I ljudi koji vas ne poznaju odmah mogu vidjeti kako izgleda vaš izlet, kuda sve ide, na koji način im se vi obraćate i možda će oni poželjeti doći i sudjelovati na vašoj turi. Na Facebooku možete iskoristiti istu tu sliku i objaviti uz duži tekst. Recimo, možete opisati kako izgleda cijeli dan, cijela tura, napisati detalje izleta, pa čak i neka iskustva gostiju. Ne samo to, vi možete istaknuti i koja je težina same ture, to jest je li prilagođena djeci ili kako se čak i vrijeme očekuje. Naprimjer, vidimo da je Jelena ovdje napisala točnu kilometražu, znači vidimo 10 kilometri, prikladno je za individualce, parove, nije za osobe sa poteškoćama, napisala je cijenu i stavila je link putem kojeg se mogu gosti prijaviti. Znači sve u jednoj objavi je prezentirano, objašnjeno i ona ne mora slati 100 poruka sa jednim te istim odgovorima. Osim znači samih objava, možete kreirati i događaje, kao što je to napravila ona dok su imali znači, događaj Valentinovo na snijegu, gdje vi možete pozvati ljude i pratiti tko se sve prijavio i otprilike znati koliko ljudi očekivati na tom svom događaju. Ako netko, na primjer, ostavi komentar pod vašu objavu i napiše koliko traje tura, vi odmah odgovorite i svi koji to pročitaju dobiju dodatnu informaciju. Tako su Jelenu, na primjer, pitali jesu li ture naporne djeci od 4 godine i ona je odmah pravovremeno, što je isto jako bitno za društvene mreže, odgovorila da su ture, na primjer, naporne za djecu od 4 godine, ali da su pogodne za djecu starije od 7 do 8 godina. I automatski time dala odgovor ne samo na jedno, nego na 2 pitanja, skratila si vrijeme koje bi možda iskoristila na objašnjavanje nekom drugom, jer svi koji dođu na njenu stranicu te komentare i te objave vide. Znači svi koji imaju svoju poslovnu stranicu, to je javno dostupno i ne moraju slati posebne neke zahtjeve ili još neke dodatne poruke, nego sve odmah vide.
Na taj način je znači ona besplatno oglasila svoj posao, to isto možete napraviti i vi. Pokazali ste time da ste aktivni, da ste dostupni i kroz slike i komentare ste stvorili povjerenje. Ljudi vole vidjeti prava iskustva i brže se odluče poduzeti neku konkretnu akciju kad im je sve na dohvat ruke ili ti ga servirano na pladnju. Mislim da smo svi više manje danas tako naučeni, jel? Znači, ukratko, umjesto da čekate da vas netko slučajno pronađe ili da dobije odgovor na neko pitanje, vi se pojavite točno tamo gdje ljudi već traže ideje za putovanja sa svim informacijama koje im u tom trenutku trebaju. E sad, što vi kao vodič dobivate od prisutnosti online? Prvo, dobivate više gostiju, zato jer ljudi vide da postojite. Kad ste vi aktivni na društvenim mrežama, više ljudi vas može otkriti, čak i oni koji bi vas nekad ne bi našli niti preko agencije. Vi objavite slike sa ture, zanimljivu priču ili video i netko tko scrolla na kauču u bilo kojem dijelu svijeta može reći samo ovo želim doživjeti na ovoj turi sa tim i tim vodičem. To je kao da imate neki mali izlog koji vam je otvoren 24 sata i otvoren je prema cijelom svijetu. Zatim dobivate više upita, zato jer vam poruke dolaze izravno u inbox. Kad vas ljudi vide online, lako vas mogu kontaktirati. Samo kliknu pošalji poruku ili napišu komentar kao što smo vidjeli u primjeru prije. Znači nema posrednika, nema čekanja, gosti izravno vas pitaju kad, gdje i kako mogu s vama na turu. Znači nema igranja nekakvog pokvarenog telefona ili odgovaranja na 100 strana. I to znači ta brža dogovaranja i osobni kontakt. Jer ljudi vole više pričati sa osobama, a ne sa uredom ili sa robotom. Vole vidjeti znači tu autentičnost. Zatim, manje ste ovisni o agencijama jer vam gosti dolaze direktno. Ako vi imate vlastitu publiku na Facebooku ili na Instagramu, ne morate stalno čekati da vam agencija dodijeli grupu. Gosti dolaze sami zato jer im se svidjelo ono što su vidjeli na Facebooku ili na Instagramu. Znači vidjeli su koji je vaš stil, koja je vaša energija, koji je vaš način pričanja ili pisanja i to je ono što vam daje tu veću slobodu, automatski i bolju zaradu i najbitnije više kontrole nad vlastitim radom. I na kraju, ono što je najbitnije po meni, vi sami sebi izgrađujete to vlastito ime, odnosno brand. Jer vas ljudi počnu prepoznavati po vašim pričama i po pristupu. Jer vi kad redovito objavljujete, znači vi koristite jedan način objavljivanja, jedan taj ton kojim pišete, imate već razvijete taj neki svoj stil i ljudi vas počnu prepoznavati prema njemu. Znači vide način na koji vodite turu, način na koji pričate, način na koji se odnosite prema ljudima. Doslovno vas mogu početi karakterizirati kao onog vodiča koji super priča o povijesti, a nije dosadan, ili onu koja zna sve tajne ulica i sve ture vodi sa osmijehom. I to je taj temelj za osobni brand. I tu kad neko onda traži vodiča, poželi možda baš vas. E sad, znači opet da se vratimo na ono, zašto je bitno imati službenu stranicu, a ne privatni profil za objavljivanje. Znači vi dok imate svoju stranicu službenu, vi automatski dobivate taj neki profesionalni izgled, zato jer stranica izgleda kao pravi izlog vašeg posla. Ljudi odmah znaju čime se bavite, kako da vas kontaktiraju i imaju prikazane vaše osnovne informacije odmah na početku. Evo, Jelena je to znači lijepo ispunila na ovaj način, stavila je znači link, napisala je pogledajte što nudimo, napisala je znači o čemu se radi, da je to agencija za turistički obilazak, gdje im je adresa, koji je broj telefona, kontakti na koji se mogu javiti i znači sve imate na jednom mjestu. Nema ograničenja broja pratitelja. Vi ako imate privatni profil imate ograničenje do 5000 pratitelja, a stranici može pristupiti neograničen broj ljudi što je ključno za širenje posla. A osim toga stranicu doslovno može lajkati bilo tko, a profil dok imate osobni, znači netko vam mora poslati zahtjev za prijateljstvo najprije i vi taj zahtjev morate odobriti. Znači to su već 2 koraka koja morate ispuniti, kod stranice toga nema. Zatim, ako imate svoju stranicu, automatski imate pristup alatima za promociju i oglašavanje. Jer samo preko stranice vi možete koristiti Facebook i Instagram oglase, odnosno plaćeno oglašavanje i s tima dolazite do novih gostiju iz točno određenih gradova ili interesa jer vam znači Meta
kao kanal, odnosno kao alat, dopušta da vi targetirate doslovno ljude sa koje god strane svijeta želite, po demografskoj nekoj skupini, lokacijskoj i sve ostalo. Zatim imate pristup statistikama. Na stranici vi vidite tko gleda vaše objave, koliko ljudi klikne na koju objavu, odakle dolaze. Možete učiti doslovno što vam funkcionira, koje objave bolje prolaze ili kako poboljšati svoju komunikaciju. Zatim ono što vam dodatno može olakšati posao je dodavanje više osoba kod vođenja stranice. Znači vi možete dodati ljude da vam pomažu sa objavama bez da im dajete svoju lozinku. Znači vi jednu osobu postavite, još jednu osobu postavite kao admina i tu ste sebi malo olakšali taj dio poslovanja. Onda zatim imate CTA gumb, odnosno Call to Action gumb, kao što vidimo ovdje. Znači Jelena je tu stavila poruku. Ona želi da je se kontaktira putem Messengera i da na taj način da više informacija putem poruke. Jel? Znači taj gumb ne mora biti samo poruka, može biti i nazovi odmah gdje vi stavite broj telefona, da vas se kontaktira putem WhatsAppa, a može biti i rezerviraj sada, gdje vi možete, na primjer, ako koristite Orioli i imate jednu produkt listu, jednostavno staviti link sa te produkt liste na taj link i gosti direktno putem Facebooka mogu rezervirati vašu turu bez da su uopće vas kontaktirali. Znači sve im je dostupno na jednom mjestu uz nekoliko klikova. I ono što je još jako bitno za stranice, to su znači recenzije i ocjene, jer ljudi mogu ostaviti ocjenu i komentar o svom iskustvu i to automatski stvara povjerenje i privlači nove klijente, odnosno goste. Evo, Jelena ima 98% preporuka sa 75 osvrta, što je iznimno jako dobar rezultat. Sad, još što se tiče od toga kako rade Facebook i Instagram, fokusirat ćemo se i na vrste objava, znači koje možete objavljivati na tim društvenim mrežama. Što se tiče i Facebooka i Instagrama, znači oni imaju i objave, istorije, komentare, reelse, karusele i u čem je razlika. Znači objava vam je kao da nešto zalijepite na oglasnu ploču, to je ono što smo vidjeli prije kod Jelene. Znači ona je stavila sliku, napisala je neki tekst i to je to. Znači vi osim slike možete staviti video ili link na događaj, link na blog, nebitno. Znači bitno samo da stavite neku vrstu sadržaja, napišete nešto malo o tome, čisto da zainteresirate gosta da pročita ili da poduzme neku akciju. I svi vaši pratitelji to mogu vidjeti na vašoj stranici. Dalje imamo znači komentar, isto kao što smo vidjeli kod Jelene prije, to je odgovor ili reakcija na neku objavu. Ljudi mogu komentirati te objave, da vam postave pitanje, pohvale vas ili podijele svoje mišljenje. Naprimjer, kako su Jelenu pitali da li je ta tura primjerena za djecu od 4 godine ili su ju jednostavno mogli napisati samo predivno izgleda, Jelena bi napisala hvala i opet ste dobili tu pravovremenu reakciju sa svojim gostima i oni su vidjeli da ste jednostavno pristupačni putem društvenih mreža da odgovarate na komentare koje neko drugi napiše. Zatim imamo storije. Oni se također mogu objavljivati na Facebooku i na Instagramu. Evo ovdje imamo jedan primjer storija. To je kao neka kratka priča u obliku videa ili slike koja je vidljiva svega 24 sata. Znači vi objavite sliku, video ili tekst i taj sadržaj nestaje nakon jednog dana. Idealno je za recimo neke trenutke s terena, na primjer kad ste upravo na izletu i želite odmah pokazati kako je. Na primjer snimite neki slap dok teče punom snagom i to stavite kao story ili kao što je Jelena obavijestila svoje pratitelje da je staza Zelene Vire ponovno otvorena i da se mogu primati prijave. Zatim imamo Reelseve, što su trenutno najpopularnija vrsta sadržaja, a to su zapravo kratki zanimljivi videi kao neke mini reklame koje privlače pažnju. Trenutno je to najpopularnija vrsta sadržaja, a traju do 3 minute, do sad su bili 90 sekundi, ali od siječnja ove godine su ih produžili na trajanje za 3 minute. I oni služe za prikazivanje najboljih trenutaka iz vaše ponude i često su popraćeni nekom trending glazbom, efektima ili tekstom.
Oni se ne prikazuju samo vašim pratiteljima, već i nepoznatim ljudima, pa vas preko njih mogu otkriti i novi pratitelji i gosti. Na primjer, Reelse zamislite kao što ste nekad hodali i slikali, sad radite isto, samo snimate kratke video isječke i onda ih na kraju ukomponirate u jedan, stavite glazbu i to je to. Imate Reels. I upravo su Reelsi ono što je napravilo najveći zaokret kod Instagrama, koji se prije videa fokusirao isključivo samo na fotografije. I na kraju imamo karusel objave. To su vam objave u koje možete dodati više slika ili videa ili kombinaciju slika i videa i ljudi ih listaju lijevo-desno. Na Instagramu se vide kao lijevo-desno, a na Facebooku, evo, kao što možete vidjeti ovdje, znači slika su jedna do druge i još se vidi ovih +7 kao neki recimo album. To je odlično za prikaz više dijelova izleta, korake neke ture ili prije i poslije usporedbu. Na primjer, objavite 5 slika, prva vam pokazuje grupu koja se okuplja, drugu hodanje po stazi, treća slika prikazuje slapove, četvrta ručak, a peta zadovoljno osmijehe gostiju na kraju dana. Sad, što se još tiče Instagrama, Instagram je mreža slika i osjećaja gdje gosti traže inspiraciju, emociju i autentičnost. A najvažnije stvari koje su karakteristične za ovu društvenu mrežu i koje morate imati posložene ako imate poslovni profil, znači vi morate imati ovaj cijeli bio napisan, odnosno biografiju, gdje se točno u nekoliko rečenica vidi čime se točno bavite i što nudite i možete staviti link koji vodi ili na neki rezervacijski sustav putem kojeg mogu ljudi rezervirati vaše ture ili na vaše, ne znam, nešto bilo drugo, neke kalendare ovoga putem, znači kojeg se mogu informirati više o vašim turama. Osim toga, znači fotografije na Instagramu moraju biti jasne, autentične, sa osmijehom i emocijom. Nikako ne preporučujemo da preuzimate neke gotove fotografije, bez obzira mogu one biti i ljepše i privlačnije, ali uvijek koristite svoje fotografije i neka one stvarno autentično prikazuju ponudu koju imate. Story, kao što smo već spomenuli, oni su savršeni za neke behind the scene, vrste sadržaja, znači vi stavite neki put ili pripremu ili neke detalje ture i oni nestanu znači za 24 sata. I ono što je još karakteristično za Instagram je taj DM, odnosno direct messages, to je direktne poruke koje vi dobivate u inbox i gdje vi možete znači odgovarati. Sad, dalje će preuzeti kolegica Dora, ali ja ću napraviti jedan mini zaključak ovog mog dijela o čemu sam do sad pričala, jer vas sigurno sad zanima koja je neka tajna formula, odnosno koju vrstu od svih ovih sadržaja najbolje kreirati kako biste postigli najbolje rezultate. A tajni odgovor je da bi trebali testirati, jer kod nekoga od vas najviše mogu prolaziti fotografije, kod nekoga videi, a nekome će možda stvarno najbolje sjesti neke story objave putem kojih ćete goste obavještavati o novostima u vašoj ponudi. Poanta kod kreiranja sadržaja za društvene mreže je to da se vi osjećate ugodno u tome što kreirate. Znači da to bude autentično, da to bude iskreno i da to ne bude s nekim grčem u želucu. Jer mislim, različiti smo ljudi. Netko od vas je ekstrovert koji će se rado snimiti i fotografirati i na taj način prezentirati svoju ponudu. A netko od vas je pak introvert kojem više leži sadržaj, koji je kraći i nestaje i odnosno recimo neki tipa story. Vi morate sami pronaći ono u čemu se najbolje osjećate i kako možete skroz autentično prenijeti svu ljepotu svoje ture. Naprimjer, vidimo da Jelena voli jako puno emojija koristiti u svojim objavama i to je odlično prolazi. Neko drugi može biti totalno protiv emojija i to je skroz u redu. Znači bitno je samo da stvarno ono što radite na način koji je iskren i koji vas nekako približava svojim gostima. Jer tek tada će gosti osjetiti tu vašu ljubav prema poslu koji radite, lakše će se povezati s vama i osjetiti taj neki poriv da vam se pridruže na vašoj turi i istraže dio Hrvatske ili svijeta koji ste im vi odlučili prezentirati. Tako da nemojte se bojati objava, vi to sigurno možete, a sad ću vam Dora pokazati na koji još način točno to možete odraditi i uz pomoć kojih alata. Bravo, Lidija. Pozdrav, čujemo li se? Čujemo se, Dora.
Odlično, super, hvala. Hvala evo kolegici Lidiji, hvala također i Renati i cijelom timu na pozivu i na prilici da se ovako družimo. Nastavljamo dalje sa webinarom, kolegica Lidija će nastavljati po prezentaciji na moj znak. Evo, krenimo. Sad kad znamo u principu zašto je važno biti na društvenim mrežama, sad ćemo još proći i pogledati detaljnije što možemo napraviti, s kojim alatima i potpuno besplatno u suštini. Evo, ovdje su nekakve besplatne značajke, dakle, koje mogu svi koristiti. Sad ćemo još proći kroz sve, iako su i već spominjanje objave na društvenim mrežama, story na Facebooku i Instagramu. Malo ćemo još nešto dodatno spomenuti i dotaknuti se komentara i poruka, odnosno direktne komunikacije s gostima, uz nekakve naše savjete, tips and tricks, recenzije, automatizirane odgovore i još nekakve alate koje u suštini i Lidija i ja volimo koristiti u svom poslu, tako da preporučamo ih u svakom slučaju i svi ti alati naravno u besplatne verzije, odnosno ove početne verzije, to je bila tražena riječ, tako da evo, nastavimo, može Lidija, novi slajd. Hvala puno. Dakle, kao što smo već spominjali, prva stvar, dotaknut ćemo se ponovno objava na Facebooku i Instagramu. Dakle, kao što smo već spominjali, objave su vaša prilika da vizualno ispričate priču odmah s terena, sa vaših tura, aktivnosti i iskustava koje nudite. U principu, najučinkovitiji i najjednostavniji način je da kroz autentične fotografije i videozapise, jedan dobar kadar sa ture, 2-3 rečenice teksta, nekoliko hashtagova, što je recimo isto nismo spomenuli i što bih voljela naglasiti kao što i ovdje vidimo na prezentaciji na slajdu. Ovo je u suštini prikaz ranije spomenute Jelene Holenko Links and Fox, međutim Instagram profila, gdje je napravila kolaž od 4 fotografije koja je jedna fotografija u suštini, uz kratki opis. Nadodani su dakle hashtagovi. Što su hashtagovi? To su u suštini ključne riječi koje su vezane uz sadržaj. Ispred njih se uvijek nalazi ovaj znak ljestve, kako mi to volimo zvati, i u principu ljudi koriste kada googlaju, kada traže na društvenim mrežama nekakve ključne riječi i ako vi te iste ključne riječi upotrebljavate u svojim objavama, veće su mogućnosti, znači da vas što više ljudi vidi, odnosno da što više ljudi vidi vaše objave. Izuzev hashtagova i također ranije spomenuti poziv na akciju, odnosno call to action, odnosno CTA. Ovdje smo naveli, to može biti link za rezervaciju, ovdje konkretno Jelena je stavila link na blog u kojima se može pročitati nešto više o turama. Dakle, ljudi vole vidjeti što mogu očekivati, stoga pokažite im to. U principu, osim fotografija, danas su iznimno popularni, kao što je kolegica Lidija spomenula, video formati, posebno Reelsi, dakle video formati na Instagramu. Kratki, dinamični video zapisi, oni znači dodatno pojačavaju doseg vaše ciljane publike i sami angažman vaše objave. Ako imate mogućnost, snimite nekakav kraći video s terena, atmosferu, osmijehe gostiju, detalje, nekakve lokacije ili nekakve zabavne trenutke sa ture i aktivnosti. Sve to stvara taj nekakav osjećaj bliskosti i taj osjećaj povjerenja kod potencijalnih gostiju, što u suštini ljudi generalno jako, jako cijene, pogotovo na društvenim mrežama. Može sljedeći slajd. Zatim imamo i ranije spomenute storije, Facebook i Instagram storije. Oni su idealni, dakle, za dijeljenje trenutnih doživljaja u stvarnom vremenu. Kako je ranije spomenuto, najbolje i također prolazi takozvani sadržaj iza kulisa, odnosno behind the scenes, pripreme za turu, nekakvi zanimljivi trenuci s gostima prije ture, isto tako zanimljivi video isječci lokacija ili eto samo zanimljiva fotografija. Znači može biti video, može biti i fotografija. Kako smo spomenuli, traju 24 sata, što ih u principu čini savršenima za taj nekakav spontan, autentičan sadržaj, dakle bez ikakvih uređivanja, bez ikakvih filtera, samo
tako kako jest. Ništa nije premalo. Znači, ljudi baš vole zaviriti u vašu svakodnevicu i vidjeti kako u suštini izgleda to iskustvo koje nudite i vole se povezati na toj nekakvoj osobnijoj razini. Ovdje, kao što vidimo također, story Links and Fox Jelena Holenko, ovdje je navedena samo fotografija planinarenja, naveden je datum, znači održavane ture, gdje se nalazilo i ovo više info je dakle poveznica, odnosno link koji također znači možete staviti u story i taj link može biti ili link za rezervaciju ili link za nekakav opis ture i više informacija o pojedinoj turi. Može dalje slajd. Treće, imamo recenzije. Mi volimo zvati recenzije tihi prodavači. Recenzije vrlo su važne za izgradnju povjerenja i pozitivne recenzije u suštini pokazuju zadovoljstvo prethodnih gostiju. Najbolje ih je odmah nakon ture zatražiti. Ovdje smo naveli nekoliko primjera na koji način. Dakle, usmeno, na kraju na završetku ture možete usmeno govoriti i izreći svojim gostima ako vam se svidjelo, iako bi vam pomogla naša recenzija na Facebooku recimo. Ukoliko koristite kanal komunikacije kao što je WhatsApp, možete porukom poslati WhatsApp poruku sa linkom za ostavljanje recenzije nakon ture i ako koristite e-mail uz zahvalnicu za sudjelovanje na turi, samo dodati link za recenziju. Kada dobijete dobru recenziju, možete ju objaviti. Ovdje smo evo stavili isto tako savjet. Dakle, recenzije mogu biti novi sadržaj za story ili za objavu koji je ujedno dokaz da ste super u svom poslu. Ljudi vjeruju ljudima i recenzije su u većini slučajeva ono nešto što prevagne kod donošenja odluke. Dakle, postoje Facebook recenzije, njih smo se već dotaknuli, sad ćemo malo detaljnije vidjeti kako one izgledaju. Može dalje slajd. Evo, ovdje vidimo dakle Facebook recenzije također s profila Links and Fox. Lidija je također to bila spomenula, ali evo na profilu koje vidimo u principu sa lijeve strane našeg slajda prezentacije, vidimo sekciju recenzije, kako je bilo spomenuto. Nakon što kliknete na sekciju recenzije, prikaže se u suštini desni dio ekrana, odnosno tekst recenzija gdje možete i vi komentirati i odmah odgovoriti na iste. Ali postoje i recenzije na Google My Business profilu. Može slajd dalje, Lidija, molila bih te. Dakle, Google My Business profil, u suštini Google My Business je besplatan alat koji vam omogućuje da vaša tura, odnosno agencija ili vi sami kao turistički vodič budete vidljivi na Google kartama i na Google pretraživanju. Znači tu možete dodati radno vrijeme, lokaciju, čak i fotografije i odgovarati na iste recenzije koje su vidljive na Google My Business profilu. Evo ovdje na ovom slajdu vidimo primjer Google My Business profila kada se googla Orioli. Dakle, Orioli upiše se u Google pretraživač i Google My Business profil je s desne strane našeg ekrana i tu se vide sve informacije u suštini o tvrtci. Može dalje slajd, Lidija. Ovdje se vide te spomenute recenzije na Google My Businessu, one su vam u produžetku profila. Dakle, nakon što vam je vidljiv profil sa vašim glavnim informacijama, dolje u principu u nastavku su vidljive sve recenzije na koje isto također naravno možete odgovoriti. Može dalje slajd. Zašto je još dobar Google My Business? Google My Business je u principu idealan za lokalne pretrage. Na primjer, netko napiše Walking Tour Split i vaša ponuda se može pojaviti među rezultatima. To je u principu ovdje, kao što vidimo, prikazano sa lijeve strane ekrana. Upisano je u Google Maps Walking Tour Split. Odmah su znači izlistani turističke agencije, turistički vodiči i u suštini odmah na karti se vide i gdje se nalaze i slično. Redovito ažuriranje profila povećava šansu da vas gosti pronađu, a to je upravo to, znači gosti koji su u tom trenutku recimo već na destinaciji
i pretražuju na Google kartama, odmah mogu vidjeti ako ste izlistani, ako imate Google My Business, odmah mogu na kartama i vidjeti vašu lokaciju, kontakt i sve bitne informacije. Može dalje slajd. I konačno, kao što smo spomenuli, komentari i poruke. U principu mjesto gdje se događa prava komunikacija. Ako vam netko pošalje upit, zaista je važno odgovoriti što prije. Brzi odgovori na komentare i poruke u suštini pokazuju vašu posvećenost gostima. Znam da sad mislite si, ali kako ću ja to sve stići? Pa u suštini naš savjet, postavite automatske poruke. Može dalje slajd. Evo u suštini ovdje vidimo također na profilu Links and Fox, kada spomenuta prethodni call to action button je bio poruke, odnosno messages, meni je samo ovdje prikaz na engleskom jeziku, ovdje možemo vidjeti da je Jelena kreirala automatske poruke. Kada se klikne na gumb messages, odnosno poruke, automatizmom iskoče, dakle, ovaj skočni prozorčić, gdje ovdje piše njoj doduše na engleskom jeziku, ali vi u suštini možete staviti bilo što, ne mora biti ništa komplicirano. Primjerice, možete staviti da piše hvala na poruci, javit ćemo vam se uskoro, u međuvremenu pogledajte naše ture ovdje. I ako recimo imate product listu svojih tura i aktivnosti gdje se može vidjeti nekakav opis ili idealno gdje se može odmah doći do direktne rezervacije, vi ste u suštini napravili većinski dio posla sa time, postavivši te automatske poruke. Jer upravo to, mi svi razumijemo da nemate vremena i što se tiče i tura, što se tiče svih popratnih dakle, stvari koje morate raditi uz ture, operativnih zadataka, tako da su ovo nekakvi alati koji uvelike pomažu i skraćuju u suštini vrijeme. I zapamtite, uvijek to volimo naglasiti, što se tiče i objavljivanja, nije cilj biti savršen, cilj je biti prisutan. Važno je i važnije je objaviti nešto jednostavno, ali redovno i konzistentno i da budete ažurni u komunikaciji. Dakle, to je nekakva, baš nekakav cilj kojem treba težiti, pogotovo još što se tiče online prisutnosti. Može dalje. Sad smo stigli i na nekakve alate koji nam baš pomažu u tome, dakle kako da uštedimo vrijeme i kako da održimo tu dosljednost u objavljivanju. Evo jedan od tih besplatnih alata je Meta Business Suite. Dakle, Meta Business Suite, alat koji omogućava upravljanje svim poslovnim aktivnostima koje se tiču i Facebooka i Instagrama na jednom mjestu. Dakle, možete pratiti kroz taj alat rezultate svojih oglasa, analizirati nekakve podatke o angažmanima, čak i komunicirati i kroz taj alat sa svojim gostima i objavljati nekakve druge marketinške aktivnosti. Ovdje sam vam čisto stavila nekakav prikaz za Meta Business Suite, kako u suštini uopće pristupiti istom. Dakle, sa lijeve strane je prikaz gdje se nalazi ikonica Meta Business Suite. Dakle, kada otvorite news feed vašeg Facebook profila, poslovnog, privatnog, u suštini poslovnog, Meta Business Suite, kliknete na Meta Business Suite i izbaci vam se sučelje koje je prikazano na desnoj strani. Meta Business Suite ima jednu odličnu stvar, odličnu funkcionalnost koju sam upravo ovdje i označila, koja će vam biti jako, jako korisna, a to je planer. Dakle, planer objava. Može dalje, molim te. Dakle, ta ključna funkcionalnost planer objava u suštini vam omogućava da unaprijed si isplanirate i zakažete objave i za Facebook i za Instagram. Olakšava organizaciju sadržaja, možete dakle postaviti datume, vrijeme objave, pregledati sav planirani sadržaj, znači za obje društvene mreže na jednoj platformi i zaista štedi vrijeme i omogućava bolju koordinaciju. Evo, to vam je prikaz, znači sučelje kako izgleda taj planer objava, stvarno je jako jednostavno. Create post, kao što vidite nisam označila, ali u gornjem desnom kutu odaberete dan, odaberete točno vrijeme, sat i sve kad god pristupite planeru vam je ovako vidljivo po danima, odnosno po datumima. I evo recimo
hipotetski u nedjelju na večer imate pola sata, sat vremena slobodno. Složite 3 objave, zakažete ih za cijeli naredni tjedan i onda se možete u miru posvetiti svojim drugim aktivnostima tokom tjedna, ne razbijajući glavu o tome da moram objavu pustiti na društvene mreže, sve se fino znači u kalendaru označi, pripremi unaprijed i to je to, zaista uštedi vrijeme. Može slajd dalje. Dolazimo sad do još nekakvih drugih alata i aplikacija koje su nam jako drage i koji su zaista veoma učinkovite pri korištenju, dakle, kod objavljivanja na društvenih mreža i generalno tog social media managementa. Jedan od njih je svakako Canva. Znači, Canva jednostavan, ali odličan alat za dizajniranje vizualnog sadržaja, a još jedna odlična stvar je što je baš namijenjen za one koji nemaju pretjeranog iskustva u nekakvom grafičkom dizajnu. Dakle, ima brojne prijedloške, točno određene formate grafika za pojedine društvene mreže, letke, čak plakate. Znači, doista u nekoliko klikova možete se stvoriti oko ugodne objave koje će baš privući pažnju publike. Možete i personalizirati sadržaj, staviti slike sa datumom ture, staviti svoj logo ako ga imate recimo na fotografije. Canva je baš idealna za brzo kreiranje profesionalnog sadržaja, ajmo to tako reći. Možete koristiti definitivno besplatnu verziju, postoji premium plaćana verzija koja ima u principu još više tih dizajnerskih mogućnosti, ali i ova besplatna verzija je zaista odlična. Evo ovdje isto tako vidimo primjer sučelje Canve, gdje ovdje u pretraživač upisali smo tourism and travel. I ovdje su dakle svi prijedlošci, ima ih naravno još mnogo više, ovo smo samo stavili kao nekakvu referencu i sve povezano sa turizmom. Dakle, iskoristite, uploadate svoje fotografije, stavite svoje fotografije, ali ima jako dobre prijedloške i jako, kako bih rekla, daje inspiraciju, znate, i elemenata ima dosta koje možete iskoristiti i kažem, baš je namijenjen dakle za one koji nisu toliko vični u grafičkom dizajnu, a super ispadnu objave. Može dalje. Valja spomenuti dakle i Google Translate. Google Translate najpopularniji alat za prijevod, odnosno za automatski prijevod, ali valja naglasiti da je koristan za brze jednostavne prijevode i kraće nekakve tekstove. Dakle, nekakvu osnovnu komunikaciju. Nije baš savršen, ne preporučujemo ga za duže i kompleksnije tekstove, ali je izuzetno koristan ovako za svakodnevnu upotrebu, za nekakve osnovne fraze, kratke odgovore ili prijevode koje vam pomažu u kontaktu sa gostima koji naravno govore strane jezike. Tako da koristiti ga najčešće za nekakve jednostavne fraze i svakako preporučamo obratiti pažnju na kontekst napisanoga, osobito u slučaju nekakvih specifičnih fraza koje su svojstvene pojedinom jeziku ili tako nešto slično, ali stvarno odličan alat za prijevode. Eto, na strane jezike svi znamo, gosti dolaze od svuda i dobar je ovako za dakle snaći se. Može dalje. Uz samo strane jezike imamo i ispravi me. Ispravi me je u principu za nekakvu dodatnu sigurnost, to je hrvatski proizvod i hrvatski alat za provjeru gramatike hrvatskog jezika. Znači, pomoći će vam da vaši tekstovi budu i gramatički točni, super je za provjeru svih vrsta tekstova, od e-mailova, objava na društvenim mrežama, nekakvih odgovora, znači na upite, čak i blogova i nekakvih marketinških materijala. Detektira znači gramatičke, pravopisne i interpunkcijske pogreške. Evo ovdje smo isto tako sam stavila prikaz sučelja ispravi me i na ovakav način u suštini ovdje upišete ili rečenicu ili tekst koji želite da vam provjeri gramatiku za isto i na ovakav način podcrtano crvenom bojom izbaci kada nešto nije gramatički točno i odmah napiše što jest u suštini gramatički točno. Može dalje.
Evo dolazimo također i do ChatGPT-a. Vjerujem da ste svi već čuli za ChatGPT. Svi pričaju trenutno sada, pogotovo što se tiče umjetna inteligencija. To je baš ono nekako popularan, kako bismo mi rekli, buzzword trenutno. Ali ChatGPT je zaista odličan alat. Dakle, on je u stvari chatbot temeljen na umjetnoj inteligenciji i nama osobno odličan alat za nekakvo pisanje i inspiraciju. Dakle, možete ga koristiti za smišljanje nekakvih tekstova za objave, ideje za blogove, pa čak i odgovore na recenzije ili poruke gostima. Evo, kao što možete vidjeti, ovdje smo isto napravili nekakav primjer, screenshot, gdje smo u principu pisali ChatGPT-u, odnosno navela sam prompt, takozvani se to zove prompt, to je u suštini naredba, gdje mu kažemo što želimo. Ja sam napisala, napiši objavu za Instagram o turi na Plitvicama u entuzijastičnom stilu i dobili smo, evo, gotov prijedlog. Isto tako preporučamo ne baš doslovno kopirati sve što nam izbaci, čisto jer preporučamo da se prilagodi vlastitom stilu. Da nadodamo nekakav osobni štih, kao što uvijek govorimo o autentičnosti, bilo bi jako dobro da damo nekakav svoj vlastiti doprinos, vlastite riječi u taj tekst još dodatno, ali je odličan kao nekakva, ako ništa, struktura ili inspiracija za pisanje. Može dalje. Ono što smo isto rekli spomenut, newsletteri. Dakle, newsletteri, posebna vrsta maila koja se periodično šalje. Newsletter je u suštini odličan način da ostanete u kontaktu sa bivšim gostima ili možda stupite u kontakt sa nekakvim potencijalnim budućim gostima. Možete im povremeno slati novosti ili možda nekakve posebne ponude, vodiče, zanimljivosti iz destinacija. U principu je ključno da sadržaj bude koristan i zanimljiv. Ne znam, evo ovdje imamo primjer, kao što vidite sa desne strane, to je nekakav izgled newslettera. Eto, 5 stvari koje niste znali o Trogiru, može biti još popust za rane rezervacije u svibnju, gdje možete staviti nešto u newsletter i na taj način potaknuti, dakle, da vam se vraćaju gosti ili ako je moguće privući buduće goste na njihovim kontaktima. Ovdje smo naveli također i neke besplatne alate, dakle, za newsletter. Mailchimp, on je jedan od najpoznatijih, jako je jednostavan za korištenje i, dakle, besplatan je do 500 kontakata. Sve iznad toga, ukoliko vam je potrebno više kontakata ili nekakvih malo više funkcionalnosti, automatizacije, može se naravno nadoplatiti, ali i ta osnovna verzija do 500 kontakata je zaista dovoljna. Brevo ili bivši Sendinblue, super za početnike, on čak podržava i slanje do 300 mailova dnevno, besplatno, i Mailer Lite, intuitivan, lagan za korištenje i isto tako prigodan za neke manje baze kontakata, besplatno. Može dalje. Super. Kako smo spominjali videa, spominjali smo reelsove, spominjali smo nekakve video zapise generalno, osim što je naravno odlično i poželjno da se autentični video sadržaji podijele, pogotovo na storijima, ali isto tako postoji mogućnost, odnosno postoji alat, aplikacija koja je besplatna i za uređivanje videa. Znači, savršena ako želite napraviti nekakav kratki video sa ture, dodati možda glazbu, dodati nekakav tekst na video, dodati nekakve prijelaze. Aplikacija je dostupna i za mobitel i za desktop, odnosno računalo, i ima također predloške. Dakle, jako jednostavno za korištenje, ima već predloške sa videima gdje vi u suštini samo uploadate svoje fotografije ili svoje videe i on vam sam napravi nekakav video sa pozadinskom glazbom i sa svime. Znači, idealan je alat, čak i ako nikad prije niste koristili nekakvu aplikaciju za uređivanje ili montiranje videa. Može dalje slajd. Tako, za kraj mog dijela definitivno bi se još željela osvrnuti na mogućnost plaćenog oglašavanja. Dakle, postoje meta oglasi, odnosno meta ads, znači promoviranje vaših oglasa na platformama koje su u vlasništvu Mete, to su dakle i Facebook i Instagram i WhatsApp.
Postoje još i Google oglasi, oni su podosta kompleksni od meta oglasa, pa smo se ovdje na današnjem predavanju odnosno webinaru htjeli fokusirati na meta oglase, da čisto malo prokomentiramo i da vidite kako to izgleda. Mi inače u Orioliju imamo marketinške treninge koji se tiču svih današnjih tema između ostalog, ali i Google oglasa, gdje baš prolazimo kroz kreaciju oglasa, postavljanje oglasima, te vas u suštini učimo kako analizirati učinkovitost, alucirati budžet, učiniti vaše oglase što uspješnijima. Ako imate bilo kakvih pitanja i nedoumica, uvijek nam se možete obratiti za bilo što. Stavili smo naše kontakte dakle na kraju prezentacije i kako je bilo rečeno, sve ćete dobiti još dodatno u mailu nakon webinara, no da se vratimo na meta oglase. Dakle, Facebook i Instagram već imaju opciju da za manji budžet, dakle 5-10 eura, vašu objavu može vidjeti veći broj ljudi. Znači, već s tim budžetom možete testirati učinkovitost oglasa i je li vam uopće recimo isplativo uložiti više u tom trenutku i slično. Omogućuju ciljane baš specifične publike, dakle turista u određenim gradovima, što je posebno korisno ako imate nekakve fiksne polaske ili želite brzo popuniti neku turu. Evo recimo nekakav primjer. Imate objavu na društvenim mrežama s terminom ture za, evo recimo, subotu. Ima još slobodnih mjesta. Vi tu objavu samu možete promovirati, dakle pomoću meta oglasa, i možete taman targetirati da tu turu vide turisti koji su trenutno u Splitu. I znači potencijalni gosti koji su u tom trenutku na lokaciji i scrollaju, pretražuju internet večer prije, razmišljaju što raditi sutra, znate kako već to ide, oni upravo mogu biti vaši novi gosti. Dakle, ima stvarno super mogućnosti i za targetiranje, odnosno za određivanje i specifičnih, kako bih rekla, specifične ciljane publike, specifične lokacije, tako da je to definitivno super stvar za još veći doseg, dakle, potencijalnih gostiju. Isto tako voljela bih naglasiti da ovo definitivno nije obavezno. Dakle, oglase niti ne preporučamo raditi dok se ne snađete sa osnovama. Ali kad skupite malo iskustva, zaista plaćeni oglasi mogu biti odličan alat za dodatnu vidljivost. Sad ćemo malo vidjeti čisto i na primjerima kako izgledaju ti plaćeni oglasi i u suštini ću vam i pokazati, sad ćemo vidjeti kako izgleda to sučelje gdje se oglasi kreiraju, ako se niste susreli sa time, čisto da vidite. Evo ovdje vidimo dakle sučelje meta oglasa. Jako je jednostavno u suštini za korištenje kada možete i kreirati znači objavu posebno ili postojeću već objavu samo oglašavati. Ovo je konkretno primjer kada radite objavu, odnosno baš za oglas od nule. Upišete isto tekst i sličan princip, dakle, odnosno isti kao i za objavu, napišete kratki tekst, imate poziv na akciju, odnosno call to action i nekakvu fotografiju, grafiku i slično. Evo, ovo je čisto primjer od Oriolija i sa desne strane, nakon što kreirate sve, odmah vam sa desne strane, kao što možemo vidjeti, se izbaci primjer, odnosno pokaže vam odmah kako će ti oglasi izgledati i kako će vaši potencijalni gosti vidjeti vaše oglase. Evo može dalje Lidija pa da vidimo još par primjera. Evo ovo su također primjeri oglasa koji su u suštini na Instagramu. Isto kao što sam i rekla, kada promovirate meta oglase, oni vam se pojavljuju i na Facebooku i na Instagramu i na Instagram storijima, čak i na WhatsAppu. Ako ste ikada primijetili među razgovorima u WhatsApp aplikaciji, zna se zateći oglas između razgovora, to je upravo znači iz meta oglasa. I oni imaju dakle ovu riječ sponsored ili sponzorirano. Znači kad vidite tu riječ možete sa sigurnošću znati da su plaćeni meta oglasi. Možemo dalje slajd. Evo ovo je još jedan primjer izgleda. Sa lijeve strane je Facebook, dakle Facebook news feed, odnosno Facebook profil, kako kad scrollate Facebookom izgleda oglas koji je namijenjen news feedu i sa desne strane Instagram feedu, odnosno može dalje.
Tako. I evo za kraj, svakako želim se još jednom zahvaliti svima što ste sudjelovali na današnjem webinaru. Nadam se da ste dobili nekakve korisne informacije i inspiraciju za možda neke daljnje marketinške aktivnosti. Sad nam slijedi dio webinara koji smo u suštini posvetili vašim pitanjima i diskusiji, što god vam nije jasno ili što god želite prokomentirati, to ćemo sada u ovom trenutku. A kao mali znak zahvalnosti pripremili smo vam nešto posebno. Dakle, pripremili smo vam besplatni Orioli marketinški priručnik. Marketinški priručnik inače sadrži detalje i još nekakve dodatne savjete vezane uz sve teme koje smo obradili danas, pa čak nešto i više. Inače, ovaj priručnik je namijenjen isključivo našim postojećim korisnicima Orioli sustava, ali smo ga danas odlučili podijeliti sa svima vama, sa svim sudionicima ovog webinara potpuno besplatno. Uz marketinški priručnik pripremili smo i radni list još jedan. Evo, kolegica Lidija će malo još reći detaljnije o radnom listu. Da, radni list je zapravo zamišljen kao set par pitanja koje vam mogu pomoći čisto da se natjerate, razmisliti na koji bi način mogli izgledati vaše buduće objave. Nije ništa komplicirano niti strašno, nemate ga normalno niti obavezu ispuniti niti ništa. Mi ćemo vam poslati link na kraju, vi ga slobodno preuzmite, ne morate ga niti odmah sad ispunjavati, možda stvarno kako je Dora rekla u subotu na večer, ne budete imali šta drugo raditi, možda vam na padne, sad bi baš mogao vidjeti taj radni list, čisto da se samo ovoga, natjerate, čisto da si samo date mogućnost da vidite kako bi izgledalo neka vaša sljedeća objava ili na koji način bi se vi isprezentirali na društvenim mrežama jednom dok ih krenete koristiti u poslovnom smislu. Dora i Lidija, ovo je odlično i ja baš volim poklone, ne znam kako ostali. Što se tiče radnog lista, evo ja znam da će svakako svoje iz Dalmacija Storytelling destinacije motivirati da ga ispune. Mi smo u zadnjih nekoliko mjeseci odslušali jako puno različitih radionica i predavanja upravo na ove i slične teme, jer smo naime vrlo svjesni koliko je važno danas biti prisutan u digitalnom svijetu, pogotovo ako prodajete nešto što je usluga u turizmu. Tako da, evo, mi ćemo to definitivno iskoristiti. Je li imamo nekakva pitanja za Doru i Lidiju? Slobodno, da, što god vas zanima, možemo porazgovarati, pitajte. Mi stojimo na raspolaganju. Tako je. Meni se čini ili je sve jasno ili je puno informacija pa nisu se stigli snaći oko pitanja. Mislim da je bila jedna rečenica koja kaže, mislim Dora da si ti to lijepo rekla, da načelno želi publika gledati našu svakodnevnicu. Ja? Vjerovatno i onu privatnu, ali kad govorimo o poslu, kad govorimo o uslugama, ovo vrijedi, ja bih napomenula možda čak i za turističke agencije sa kompleksijom paletom proizvoda. Nije zgorega da malo pokažu taj intimniji prikaz behind the scenes, kako nešto pripremate, kako radite, da se malo našalite na vlastiti račun, da to zapravo ciljana skupina koja vas prati i koja teži, želi ići na neke vaše programe, želi zapravo i vidjeti. Evo, to se i meni isto tako pokazalo kao jedan dobar put i tako mi je nekako ostala u sjećanju ta rečenica, baš mi je nekako odjeknula, a isto tako svi ovi digitalni alati će dobro doći jer je jednostavnije uz njih raditi. Ja mislim da danas nikad nije bilo jednostavnije zapravo promovirati nešto s obzirom na dostupnost. Jedino je stvar vremena. Koliko vremena. No, ja sam vidjela da imamo jednu ruku podignutu. Dvije. Gdje su mi? Aha, Ana Jak i Ives. Ana, hoćeš li ti prva postaviti? Može. Evo, me čujete? Čujemo. Čujemo.
Ma evo, samo kratko pitanje. Kad bi vi savjetovali da je najbolje stavljati objave? Evo, dok sam ja slušala, ja sam jednu objavu stavila, tako da jer ja ću zaboraviti sve objave stavljati, tako da, eto, vaše skromno mišljenje. Evo, budem ja odgovorila na to pitanje, isto kao i što se tiče samog sadržaja, to jest vrste objave. Najbolje testirati prema nekim službenim statistikama ili preporukama od Facebooka i Instagrama, oni kažu da je najbolje vrijeme oko 7 na večer. Mi smo par puta probale u Orioliju, recimo, u to vrijeme objavljivati i te objave nisu nikako prošle. Naprimjer, jedna druga kolegica koja se bavi isto društvenim mrežama je rekla da je najbolje prolaze objave koju stavi u 7:30 ujutro. Tako da, to je stvarno individualno, naravno različito i od teme do teme. Moj savjet, možda bi bilo najbolje krenuti sa tim nekim popodnevnim terminom dok ljudi dođu doma s posla, pa čisto smo svi, da, ljudi čitaju uz kavu i to sve. Što se tiče newslettera, recimo, tu nam se najbolje pokazalo neko vrijeme oko 10-11 sati dok su ljudi na gablecima, pa onda ne čitaju toliko, recimo, možda poslovne mailove, nego će škicnuti i otvoriti ove koje smo mi poslale. Ali, kažem, najbolje bi bilo testirati nekoliko objava, objaviti u različito vrijeme i vidjeti kako su prošle. Ali može najsigurnije krenuti ili tak sa nekom jutarnjom između 8 i 9 sati ili popodnevnom između 4-5, 3-4-5, ovisi gdje se nalazite. Tako je, da, tako. Hvala. Molim. Baš kako kolegica Lidija je rekla, ima nekakvih preporuka, baš što se statistike tiče na globalnoj razini, ali da, zaista se ne treba voditi slijepo time, nego baš to uvijek, kako vi govorimo za sve u marketingu, testirat, analizirat, vidjet, optimizirat i to je to. Zaista nekakva formula i na Facebooku, evo, u marketinškom priručniku će biti još malo detaljnije što se tiče analitike, gdje možete baš pogledati učinkovitost svojih objava ili bilo čega, učinkovitost newslettera, učinkovitost vaših objava na Facebooku, Instagramu. Čak ima u marketinškom priručniku i nekakvih dodatnih informacija, recimo o optimizaciji web stranice, što se danas recimo nismo dotaknuli. Danas smo stavili fokus na društvene mreže, jer zaista opširno je, što jest, zaista je opširna tema, pa smo izbacili web stranicu, međutim, kažem, ima u priručniku, tako da možete i tamo. Google Analytics je povezan sa web stranicom, svaka aplikacija ima taj svoj nekakav alat koja može i mjeriti učinkovitost i tako je najbolje. Objavljivati, malo testirati, vidjeti koja bolje prolazi, koja ima više lajkova, koja ima više impresija, odnosno tih impressiona. To je dakle, kada neko samo vidi objavu bez da išta reagira na nju, to je također vidljivo i tako, testirat, vidjet, optimizirat i dalje ići. Samo kao što smo rekli, važno biti dosljedan i konzistentan. To i ti algoritmi društvenih mreža zaista cijene, ajmo to tako reći, kad ste dosljedni i konzistentni i kad je nekakav autentičan sadržaj, a da nije kopiran od nekud ili slično. Tako da evo, pardon ako sam se malo razvezala dodatno. Hvala, Dora. Mislim da je i Ives htjela postaviti pitanje. Ives, jesi li s nama? Ne znam, jer me čujete? Čujemo. Aleluja. Mene interesira, dakle, jedna stvar. Nešto što me dosta dovodi u nedoumicu je situacija u kojoj stalno mi izlaze nekakvi reelsi u kojima spominju da hashtagovi ne znači više ništa Instagramu, da sad trebamo hooks, dakle tu se sad već malo sam se tu pogubila, iako objavljujem tako da sam prisutna, ali sve mi se nekako vrti oko, ajmo reći, 250-300 pogleda. Doduše bilo je nekih od 1600-700, što me isto iznenadilo na tako banalna nekakvu objavu, ali me čisto interesira, dakle, da li taj hashtag funkcionira ili ne funkcionira na Instagramu? Da, najnoviji
preporuke su da se više ne treba toliko fokusirati na hashtagove. Na primjer, mislim da jedno prije 2-3 godine preporuka bila još 30 hashtagova prije 4-5 godina. Uglavnom, jednostavno hashtagovi su možda sad već krenuli biti malo zastarjeli, a bitniji su ti hookovi i SEO. Znači, bitno je da riječi koje koristite u svojim objavama se doista tura. Naravno, nećete napisati ako je vaša tura, vinska tura u Šibeniku, koristite riječi walking tura u Splitu, ali znači, poanta je da se čim više fokusirati na te neke ključne riječi putem kojih vi želite da vas gosti pronađu i njih koristite i u Instagram bio profila, znači kako smo pokazali i na Facebooku također i u objavama, a velim hashtagove možete staviti, sigurno da neće odmoć, ali nisu više toliko a to je, ja mislim, od prije mjesec ili 2 najnovija neka preporuka. Lidija, hvala vam na odgovoru. Evo, imamo još jedno pitanje od Kristine Bedako. Kaže, možete li pojasniti kada je bolje dodati pratitelji, a kada je bolje staviti naglasak? Pričalo se da će naglasci na Instagramu biti ukinuti, da li znate nešto o tome? Da, ne stavljam ih previše. To, Kristina, pretpostavljam, neke pratitelji da kao svi dobe obavijest da ste da ste objavili neku objavu, jel? U komentar. Vjerujem da je to da, ono u prvi komentar kaj stavite. Da. Iskreno, ja nisam nikad vidjela da neko stavlja naglasak, ne znam, Dora, jesi ti? Vidjela sam samo pratitelji i svatko, a sad naglasak nisam. Tako pa je. onda... Evo i čisto nekakva segmentacija da i upravo to ima svatko i pratitelji. U suštini isto tako postoji razlika, dakle to se referiram za poslovne profile. Ima oni ljudi koji su vam lajkali poslovni profil, a ima i oni ljudi koji nisu lajkali poslovni profil, nego su samo kliknuli follow. Sada, kada stavite svatko, onda u principu svima dođe notifikacija, odnosno obavijest, na Facebooku dođe obavijest i upozori da znači imate novu objavu, pogledajte ju, to ste sigurno vidjeli do sada. A recimo kad samo pratitelji, onda se samo referira na one ljude, dakle, koji vas prate. Zašto je to pratitelji? Zato što na taj neki način ih onda potiče da još i lajkaju objavu, jer u suštini algoritmi rade da što više lajkova imate, to onda sve veći i veći doseg profila vam jest, odnosno više ljudi će vidjeti vaš profil, vidjeti vaše objave. Što se tiče naglasak, vidjela jako rijetko puta iskreno, jer čitala sam, odnosno informirala se da je u praksi ipak bolje, što je uopće naglasak. Naglasak je u suštini kada se stavlja da se naglasi posebno nekakva objava. Međutim, meni je i dalje, i kako sam, pročitala, bolje da se pina, recimo, nekakva objava na vrh profila. Dakle, tako preporučuju da je da je puno bolje pinati, odnosno, zaboravila sam sad kako se ja uvijek vam imam na engleskom sve društvene mreže, Facebook i sve. Prikvačiti. Prikvačiti, bravo, hvala kolegice, prikvačiti. I tako je, evo baš sad čitam što Kristina piše, kada se stavi naglasak, svi pratitelji dobiju poruku, žele da pogledate tu objavu, tako je, da. Ali kažem, naglasak ipak se u praksi ne koristi, nego taj baš prikvačiti, odnosno pin i unpin. Tako da eto, ja sam to pročitala i ja osobno tako radim, znači kad je u pitanju social media management, tako da bih ja ipak rekla da je ovaj pin, unpin, odnosno odkvačiti, prikvačiti, ipak bolji
nego naglasak, a pratitelji i svatko što se u komentar, to je super stvar, to svakako možete ne konstantno, ali periodično, pogotovo na nekakav bitni, recimo nekakvu bitniju objavu ili baš nekakvu objavu koju želite istaknuti još i dodatno, onda za pratitelje stavite pa da isto tako vidi. To mi je super stvar. Samo da vidim, još je nešto bilo, pričalo se da će naglasci na Instagramu biti ukinuti, za sada još ništa, nemamo informacije. Mi također, evo, na profilu od Orioli, a konkretno Instagram profil, imamo naglaske i dalje ih koristimo. Evo, primjerice, bili smo najava, dakle, za naš današnji webinar je bio na portalima, Dalmatinski portal, recimo portal Kaštela i slično. Ja sam to objavila u obliku Instagram storija kao promociju na Orioli profil, stavila je link od članka, tegirala također Instagram profil od portala spomenutog, i ako ima, naravno, to bi isto bilo poželjno za napraviti, hipotetski, jel, ako i vi dođete u tu situaciju, i onda sam taj story stavila u naglaske, jer kako smo rekli, story inače traje samo 24 sata, međutim kad se stavi u naglaske, onda je vidljiv i nakon 24 sata i imamo naglasak Orioli u medijima i tamo je to, recimo, smo stavili, ali kažem, nemamo još informacija hoće li se doista ukinuti ti naglasci koji jesu na Instagramu. Eto, nadam se da sam pomogla barem malo. Evo, ovdje bi se ja, Dora, isto malo uključila. Imala sam situaciju kada sam pokačila pratitelji, da mi je reklo da sam iskoristila opcije te mogućnosti. Znači, koliko puta mogu to koristiti? Zašto se javilo neko ograničenje? Upravo baš zbog toga jer nam je ograničen je broj. Sad ću vas, idem točno provjeriti, znači koliki je točan broj koji možemo puta iskoristiti pratitelji, ali tako je, to sam i zaboravila spomenuti, između ostalog da se preporuča samo na bitne objave je i jedan od razloga da je ograničen, kao ajmo reći, taj puta koliko možete to koristiti. Sad ćemo baš evo točno provjeriti, jako dobro pitanje koliko je u suštini puta jel se može koristiti, pa ću vam odmah reći odgovor čim ga pronađem, ali da, nažalost ograničen je dakle ta funkcionalnost, ajmo to tako nazvati, od Facebooka i baš kako sam rekla je namijenjen tim nekakvim objavama koji se žele istaknuti, zato evo i jest. Sad ćemo vidjeti. Da, mislim da Facebook to radi zbog toga jer jednostavno ne želi spamati sve ostale ljude. Ljudi su već ovak zasićeni sadržajem i obavijestima i vjerojatno i on prepoznaje da nije svaka objava jednako, sad je glupo možda reći, ali jednako vrijedna. Znači, neka objava koja donosi veću vrijednost, normalno da ćete nju htjeti istaknuti. Pogotovo akcija recimo radi o nekoj turi koju želite u zadnji tren popuniti ili ako se radi o nekom događanju koji želite da vam se čim više ljudi prijavi. Naravno da ćete u tim situacijama to iskoristiti. Ali, na primjer, ako sad imate doslovno objavu, danas smo se šetali kod slapa, svejedno, karikiram, ali na taj način, naravno da to nije objava od prevelikog značaja, neće biti interesantna mnogim ljudima, ne bi sama postigla neki neke velike impresije i zbog toga vjerojatno Facebook je ograničio čisto da ne dođe do tog spamanja ljudi i da se jednostavno oni ne zasite svih tih obavijesti koje i onako ima previše. Je, evo Lidija, da se nadovežem, super si to spomenula jer taman sam sad išla provjeriti. Dakle, nema točan određen broj, nego Facebook, odnosno algoritam od Facebooka privremeno ograniči tu funkcionalnost ako misli da je u pitanju spam. Tako je, znači ako se malo previše puta u nekakvom kratkom roku koristi, on samo na određeno vrijeme ograniči tu funkcionalnost i onda ponovno pusti naknadno. Dakle, nema ograničen točan broj, ali ograničeno je, kako bih rekla. Znači, imamo ljude, jedna namjera. Evo imamo podignutu ruku. Irina, želite li se uključiti? Imate pitanje? Tako je, dobar dan. Nadam se da me čujete. Čujemo.
Čujemo, pozdrav. Prvo super je korisno. Ja imam jedno pitanje. Mi koji recimo punimo, znači naše profile, imamo biznis profil, ali smo se zbog tipa, kako kažem, usluge kojom se bavimo, dakle ne prodajemo konkretan proizvod poput vodiča, znači ja punim svoj profil, ali ga punim zapravo prema ovome što vi kažete i svjesna sam toga, zapravo tekstovima koji bi možda više odgovarali blogovima, dakle nekakvim pomalo baštinskim tekstovima sa etnologijom, etnografijom hrane i slično. Znači ja zapravo razumijem da bi trebala preći na ovo o čemu vi govorite, vrlo vjerojatno na svome webu napraviti sekciju bloga i tamo objavljivati ove duže tekstove i onda... I sa weba šerati na društvene mreže. Linkić, ali me onda muči ovo načelo dosljednosti u kojem ja zapravo sad postojeći svoj profil, što jednostavno svjesno prijeđem na ovu jednu promjenu u smislu kratkoće, informativnosti, tako da kad netko dođe na profil, faktično će osjetiti taj prelazak, tu razliku. Mene zanima, ali postoji mogućnost da te vaše blogove prezentirate recimo tako u obliku nekih kraćih videa ili reelsova? Pa ne sve, zapravo su to puno više tekstovi koje ja mogu ilustrirati fotografijama, ali realno nemam ovu opciju o kojoj vi kažete. Da, a onda bi najvjerojatnije bilo bolje da se na web stranici omogući sekcija blogovi i da vi jednostavno na taj način zapravo si radite dodatnu uslugu jer stvarate sadržaj koji vodi na vašu web stranicu gdje ljudi vjerojatno mogu još više pročitati o vama nego samo na društvenoj mreži, još više doznati o vašoj turi, ponudi i još vas bolje upoznati, još se više zainteresirati. Tako da, to bi možda bila... Profil u tom smislu bio teaser, klasični teaser, iza kojeg čovjek klikom može pročitati više ako ode na web. Da. Upravo to, da. Hvala lijepo. Nema na čemu i da, super stvar, pogotovo ako postoji mogućnost dakle, da se ti blog sekcija, kako smo rekli, na web stranici i baš evo kako kolegica Lidija, ona isto kako kreiramo blogove i evo recimo sad ćemo vam i podijeliti isto tako u chatu neke zanimljive blogove koje se baš tiču marketinga u turizmu, nekakvih alata za društvene mreže i generalno vodič za organizatore ture i izleta za društvene mreže. Također to ćemo vam podijeliti i recimo kolegica Lidija obje volimo isto tako kad nekoliko blogova sa sličnim temama ili nešto slično i onda vam kreiramo e-book, odnosno skupimo sve te blogove i sve te tekstove na jedno mjesto, pretvorimo ih u e-book, nekakvu knjižicu u PDF-u koja je isto super odličan sadržaj, samo u malom drugačijem formatu, malo proširenija i da, mi baš jako volimo taj pisani sadržaj, generalno blog i taj nekakav organski doseg, jer sve pisani sadržaj, baš autentičan sadržaj je taj organski doseg koji baš kako bih rekla je jako, jako vrijedan. Da, jer vam to služi automatski kao neki lead magnet, pogotovo recimo ako bi otvarali svoju newsletter listu, vi dok vam neko preuzme e-book, on vam mora ostaviti svoju email adresu, vi ste ju automatski legalno prikupili i možete ju koristiti za slanje newslettera dalje. Tako je, tako. Da, jedino još kad sam htjela istaknuti, što se tiče blogova i postanja linkova na društvenim mrežama, tu isto biti jako, jako oprezan, jer u zadnje vrijeme društvene mreže više ne vole baš linkove u objavama, nego linkove treba stavljati u prvi komentar, što vrlo vjerojatno bude smanjilo broj klikova, ali opet neće toliko utjecati na na reach objave, odnosno na doseg objave, da. To je bila tražena riječ. Jer isto valja naglasiti ti algoritmi društvenih mreža, Google-a, svega, baš se konstantno mijenja. Treba baš u principu biti dosta u tome, odnosno čitati dosta u tome. Mi ćemo vam isto podijeliti nekakve
ajmo reći, izvore. Imali smo izvore nekakvih statistika i što se tiče korisnika mreža, imali smo izvore statistika također što se tiče, to čak nisam ni spomenula, to je samo bilo navedeno na prezentaciji, odnosno na slajdu, da recimo, evo, banalan primjer, 70% gostiju očekuje odgovor unutar 24 sata, dakle, to je bilo u sekciji ovo komentari, poruke, upiti. Hoću reći, svi ti nekakve statistike, sve te nekakve novosti o algoritmima i slično i čitamo na pojedinim portalima, informiramo se o tome, pa ćemo vam i njih podijeliti ono čisto da imate taj nekakav izvor, taj informacija. Međutim, da, algoritmi se konstantno mijenjaju i trebalo bi biti ukorak sa time, ali isto tako samim tim što je i kolegica Lidija naznačila važnost testiranja sadržaja, testiranja objavljivanja, već sa samim tim testiranjem i objavama i analizom učinkovitosti pojedinih objava možete i vidjeti točno što prolazi i što ne, tako da hoću reći da shvatite i na taj način dio algoritma između ostalog. Ali da, definitivno. Imamo li još možda nekih pitanja? Evo, mislim da više nemamo pitanja. Ako bude, evo ovdje su naši kontakti, tako da slobodno pitate, uopće nije nikakav problem. I Dora i ja, i Nena i Vesna, svi stojimo na raspolaganju, tako da samo pišite, samo pitajte, tu smo. Tako je. Evo, ja ću taman podijeliti ove spomenute blogove, što smo rekli da ćemo vam podijeliti linkove na kraju. Dakle, ovo su blogovi alati za društvene mreže u turizmu, update-ala je kolegica Lidija za 2025. Dakle, sa najfriškijim, ajmo to reći, informacijama. I blog društvene mreže u turizmu, baš vodič za organizatore ture i izleta. I sad ćemo vam isto također staviti link u chat za preuzimanje marketinškog priručnika i za preuzimanje radnog lista, dobro. Međutim, opet kažem, sve ćete dobiti još naknadno u mailu koja gospođa Renata uvijek pošalje nakon održavanja webinara i tamo ćemo vam još staviti isto tako linkiće od svih ovih alata što smo bili spominjali danas, koji pomažu kod objavljivanja i sadržaja generalno. Apsolutno, evo, nemojte se brinuti ako niste preuzeli sada iz četa ove linkove što je Dora vrijedno pokačila. Sve budem vam poslala na mail zajedno sa linkom na video ovoga webinara ukoliko želite utvrđivati ponovno gradivo. S obzirom da nema više pitanja, prije svega Dora, Lidija, uistinu od srca hvala vama, hvala cijelom Orioli timu na ova 4 prekrasna druženja. Danas je bilo izvrsno, korisno, dobro se bilo prisjetiti nekih stvari, definitivno puno dobrih savjeta što i kako napraviti po pitanju promocije putem društvenih mreža, a i korištenja drugih digitalnih alata. Za sve vas, ako vam se sviđa ciklus zajedno do tržišta i Orioli Masterclass, evo, ja vas pozivam da nas pratite i u listopadu, a do tada svima skupa želim uspješnu sezonu. Naravno, svakako nađite malo vremena i za sebe. Dora, Lidija, želite li možda po završnu riječ pozdraviti naše sudionike? Evo, ja bih stvarno samo htjela zahvaliti svima i što su ostali do kraja i što su postavljali pitanja i što su stvarno aktivno sudjelovali. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i nadasve korisno i nadam se, stvarno se od srca nadam da ćete pogledati i ove priručnike i radne listove koje smo pripremili, jer mislim da vam stvarno mogu donijeti jako veliku vrijednost, a ako vam je bilo što ne bude jasno, slobodno nas kontaktirajte, tu smo. I prijavite se na naš newsletter, naravno. Tako je, prijavite se na naš newsletter. Evo, kolegica Lidija sve rekla, hvala vam puno i nama je bilo super i hvala što smo ovako prodiskutirali, malo i porazgovarali. Eto, hvala vam zaista na sudjelovanju, hvala gospođa Renata i na prilici da se ovako lijepo družimo u virtualnom okruženju.
Apsolutno. I da koji put da to bude ovdje kod nas i u Splitu. Daj Bože. Da. Malo sunčanije vrijeme da bude nego nama. Ja, apsolutno. Hvala svima još jednom na dolasku i sudjelovanju i vidimo se u listopadu. Vidimo Vidimo se. se. Pozdrav, Doviđenja svima. hvala svima, pozdrav, ugodan dan, Pozdrav svima. Tako dobro. pozdrav.